na ayazi ukuthi angifuni ukuthi ngibonakale ngathi angifuni ukulalela indaba enikhuluma mara njenganje mina ngisembhedeni ngiphethe umkhuhlane njenganje abe nginamandla ngibhizi ngiselana nendlala njengoba nikokota nje ngiyacabanga ukuthi uyangizwa nevoice yami ngiyakuzwa nginomkhuhlane manje indaba leni ukhuluma akusindaba encane kufanele ngiyicheje kufanele ngiyicheje nginamandla mara ngingedwa anginamuntu engizomhlupha manje mina ngithi mhlawumbe ngabe mina niyangani nizana bongapha siyakhuluma ningeke nikhone manje angisazi ukuthi ngenze njani ngoba vele ngezi ngakho uzokhwela ngapho uyangibona ukuthi ngiyakuzwa lelo yabona angazi ukuthi ngenza namfuna ukuthi ngizwakale ngathi incedo angilifuni yabona nithathe njengokuthi wobe sithi amhelebha akahelebheki nangathana benginomuntu nami engamthuma manje anginayo yabona manje angazi ukuthi umuntu kenze njani ngoba nomkhuhlane angeke ngibalela amalanga ukuthi ngizovuka nini ngibe right nini and then ningeza nini or nini yabona mara manina mabe ngingajahanga kakhulu mhlambe nize vire emalangeni umkhuhlane ngisingayabalela akusinto ethatha iveke iqeda iveke naveke amaningi emva kwamalanga amathize mhlawumbe ngithole ukuthi niyafika mhlawumbe ngithole ngivile then ngiyakhona ukuthi nami ngihambe nani mhlawumbe nabo ngizabatshela ngithi bekufika abantu abasososo nanoma ngizokhohlwa ukuthi i-identical force isho ukuthi bengizile mayelana nokuchiswa nefoni alahlekako mara manje nithi ngiphethe nalo muntu othi yena nguye and then manje befune nisihelebhe and nami vele mhlawumbe ihelebho ngiyalifuna ngeke ngithi ngamoshakalelwa nehelebha ngisalifuni ngoba ilokuza i-government njengamaphoyisa vele bahelebha umphakathi nami ngingumphakathi engingahelebheka nanoma sekukade le nto yenzakele bengasacabanga ukuthi ingalandeleleka and manje nami kuyilandelela ngingedwa angeke ngazi kangakanani ngoba nanje ukuthi ngikhuluma nani ngabantu bomthetho ngempela ngeke ngazi ngoba ngingedwa ngimdala ngifuna nami ufakazi ngenzile nto ngingedwa yabo mara manje ngisengutsheni ayiyazwakala makhe sikunikeza isikhathi sakho urelaxe uza kuthi mhlambe ma ready angazi ukuthi mhlambe siyokuthola nakunjani mara into engithusako ngale angisisho ukuthi bayokugcina mara thina masuka la sisafubuyela naye isokana leli esikhamba nalo ukuthi sifike simkhombisa ukuthi isokana besilindele ngoba lokuthoma la veza ngisho nani sikhamba naye usakhuluma the same thing le yakhuluma ngilo yokuthoma nangu lo besimlindele ufikile namhlanje suthi ufuna ukuzokutshela emehlweni ngoba bophika uthi lo awumazi nangu omunye wesithusi zenayo so ngifuna ukuthola ukuthi why bakuzondile or why bakhetha ukuthi wenza into so and angicabanga ukuthi ukhona umuntu ongavuka ekseni athi mina ngibuye ukwenza into so angakayenzi thina sibazi ukukhumbula ukuthi asibazi nathi sifana nawe no khona ngiyezwa nokuthi ngathi nangapha nafika mara ngathi nathola kunganamuntu safika yes ngayizwa le nto mara manje sekusesikhathanyana sekusikhathi yebo angazi mhlambe yenzani lokho nicabangayo kwanje ngoba mina manje ayikho enganihelebha ngayo ngoba ngiphethe umkhuhlane yabo kufanele ngibe sifudumale ngisele izihlahla ukuthi umkhuhlane uphuma wami okay ngikho ukulungisa izinto no sivala angazi ngifanele ama number ethu phone no people phone ikhona kisitshela inombolo zethu magogo nangabe mhlambe ufuna ukufona naso ready usifonela uthi ukuthi no izani ngibiza abantwana bami ngibize bomndeni ukuthi babe khona izani nalabantu labo simeme amaphoyisa babe seduze kwethu nawo bekhona ngoba ungagcina kube nokugcwalelana ngaphakathi bakwethu ngathi sisiyabuthola ufakazi kancane umagogo uzogcina avumile but ke abantu abenza isehlakalo leso bathi bona ba ready kamara bangabotshwa abanakinga they are ready ukuthi bangabotshwa mara kugcineni ugogo kosahelebheka aphume neclosure njengoba ugogo uyachaza ukuthi uyagula akase right uphethe emgomani so thina sizomtsha asilisi case becabanga ngathi silisi siyokhamba nayo ekugcineni khama nathi
very spiritual. John. Sabot, arwi. Hayi iyangikwankela ngikhontile. Amara tiro go tsenya go botsa gore go diregang. Gape tse gore a ke mpone ke di ka follow case. Wena ya boa gape yang ka kare la ke. Wena ngadi so ke tlo go update or there is a situation. Wena ngwana o one ra go swang. Whatever situation iyakwa. Iyakwa. Kai. Bale situation ire. Makoko re tsoko go makoko. O tswele tshimto go kola mathaka be re ba emetse ba o mola ba ro kai. O tlile. A nngwe o bile fitlhe mabane kwa gore na kwa no guys now I want to be honest. Oh, protocol ntwa ya go ya nngwe ke nyaka go tla go botsa gore o la gore ba ta be lo be tleke mo ya nngwe ke o reng o ntwa yo ora o lo no ba ta le filo tsa ga ntwa ya ba la yo anu be ke ya go ta go tsa se beno asitsela kaka na ngere setele phadisi le ngitsele bana ba ka mo ntwe oh ama re tlo pela tshwarelo ka se malemo no beno go botsa nna tshwarelo ke diwa no bona ra go nterekele a ke be ke ya go rona ta se nna tsamaya mshimanyana mo o ba se bona mo pola o ata ke akenya ke nne o re ntwa eo that's why ake mnyake o re go right ga bona taba le sentse go senyegile ano go tsa gona go ka ilukisa a ke tse go tla ilukisa a ke re ya go pela tshwarelo kuma oe ngere shugo o tsa go pela tshwarelo ke rata ke nya go le ena tla go confess su tsa ba tsa ma o fitlo mo tsona ba go sentse ba de le and one record e bile ke se aware go fetsa mo ai go le na go ile ngoro mara go bumtsheli yakho bemele umtshela uqala uzorecorda in it so mara ke angitsho bengifuna ukuza ukuthi into zakhamba mara ngizwe ukuthi hayi wena was next manje siya kugogo ethi ngije sikuthi kugogo ugogo siwela pha Oh, yeah. Trying to take up the yes re tsoko magogo and then the guy who with a neti o bolela the same statements out on some tapol I don't know ena o nya go botsa magogo gore a tla kgone go tswa mo dilong tse ba nya go confess lo magogo re no minelo le yangenza ngale mara njengoba iso ngifisa ukuthi beze no sisi abe khona kube kutheni kuphelele sonke ngoba nje umagogo bekaphethe imgomo nathiwa istory singasazi because kengeza ukuthi keneza bazange nathina my that is the reason why sizomtshela ukuthi no asibekeni ilanga bona bathi ba read no khala nalo khona bathi no vele bona bayenza nomtshite nangu na isina uthi hayi abana leyo mina kungimi ukuthi ngathatha ifone mina ngimi ngathatha ifone ngangena sona yabona Mina, I'm the person who was there. I want to confess. Ngoba into le yangidla no khala ibanga mas ukuthi ngathi manje umfana lo munye lo uthi no mina ngicela ukuthi ngiyena kuyo ukuthi asikhuluma bathiniso nomunye bathi manje lo bathi bayitele so lo besimlindele ngithi into lokuzisitha isalindela lo wazala wathi no mina ngifuna ukukhipha So, the first person. Ushule bathi so benza umbere bathi bachathile bathi bachathile baqashe ngimi so mina ngicabanga ukuthi ngibuza ukuthi angibani but no when they want to talk they want to confess to my friend what to make and abai quick no vele aywa when you have a lot no man guys mina ngibona ukuthi ngiyambona ukuthi mara ngikufona ngifuna lapha ngoba still lo sirecordile statement sakhe nathi ukukhuluma ngathi nomsho ngicela ukuthi usikhombisa la wangena khona wakhamba nathi wasisa exactly lapha but la ngangena ngayithatha noma ngathi moya aba mama No. Hola, Sunshine. so kuma ko ko tino ne le ka diwa ba u biza ne ikhulumenza ikhuluma kuqinisa ngishila amanamba ngoba ngoba ekugcineni kumele kusolve le state case ngoba vele